Karbi Anglong dong mukak rasenjak klamalong ing dengkri si habar kehat regional committee atum ahin pen paterpi ponsi Karbi Student Youth Council amhang ketek arni ketalon pon. Pini ada por pai trok apor malom pen Karbi Student Youth Council habar kehat regional committee amai pu longsodar ingleng ahin pen Karbi Student Youth Council alama ing thorpon. Lapen kacikimu asai sitame dengpon anparta ingdengkri isi Karbi Student Youth Council amhang kethek ahim aplang mate kek sitame ing thanpon bangso mayelong mai charipon longsodar ingleng hawar kehat regional committee amai pu pensi mai charipon lapen aluhi pachinipon abangku edison tok di hawar kehat regional committee ponchunbang ahin pensi aluhi pachinipon bangso long aluhi aman pen kacetong dun long sing teron chairman KLDB KAAC khorsing teron chairman Jakas Karbi Student Youth Council CEC Prakas Terang X National President KSYC CEC Rajendra Kramsa Dr. Harvey Inti Katharpi Assistant Professor History Department Rokasan College Dr. Mirlin Kilingpi Assistant Professor History Department Thongnok Bay College Babu Teron Vice Principal Thongnok Bay College Dongmukak BDC Chairman Rajesh Teron President Secretary KSA KSU KFA JLF atum penceng lok penang akethe kiling manpeng kedo atum cetong dun si indeng krisi Karbi Youth mate Karbi Student Youth Council amhang kethek arni talon pon along cetong dun pen insam jin pen pacun pon dong mukak pen wai song terang TK News report Karbi Anglong Karbi Student KSYC Karbi Student Youth Council mahanget he gani na si ton ningarong parlo athe kewanggia ni और के नोना youth मते नोना student अतुम से पेनक के चाबी पसी इसी अलामा लाहनो निलिगे youth हंसी message मते बिरता के पिगन तुम पंके इली के दमतांग अकाय होदा सong तनिनो नोन के काय चेपार लो चिकेरला लो लासी अकाय का चिकेरला तेंसी इली तुम कता कमात हाबंग के चिकेरला दो अथे के दमतांग बेली तुम ST पमाना 5% लासी इनी के केदा amat इली तुम के काय के ओंगे ना जनरल कैटेगरी लो माके कॉम्पिटिशन लासी नॉन इली तुम बांके बांगा तेंग पेंसी चेटिंग बाय जो नंको बांगा तेंग उनु नंको 5% long daily tum cerai dai don nang unang ko lasu pena ba general long kon mai li tum sakuri pendalo admission kunoi along aja ko long time li tum cerai don nang sa si pini lain lo ni ju be ni do pini nang kuma tu lama karen ke kai dong ha pini li tum Karbi Student Council song hang thek indeng kri si ke chok arni lo tapi pini nilitum anikan wanje kayak saya ditong hang teh kini nilitum elong beda dini talon apa lagi kita mini nilitum pacuning bermain ke pin isi song kami nang chan bono nang siar bono lasi pini regional atum kami metang kecara bono aja kong dulu tentu jadi atum kami metang tum kecara aja kong dulu cuma thah sih nilitum pacuning pen nilitum regional do KSYC long regional plido lage kopima difu regional do kajan regional do harekha regional do lapen hamren regional lido lasi pining ke talon mo dalahen lo itu difu regional banke lamding ro 8 kilo do kerang ro si talon kono lapen tu harekha regional banke non dak dong muka rasenja klam si talon kono lasan atasi jiri hamren regional make jiri kendeng rong chejeng rangsina aklam rong suji kono lapentu bokojan regional banke dilitum hanjang langso alompi talon kono lasan taksi area konsil dilitum 52
area council atu tami alok ti tami bidang hanci talon ala permission atu activities kaprek paklang lo kisimana di ma along bangke pini school hemalong kitab buhi kiron dam lo pasonat ke video tapi itu along ayah kadi malong bangke area council atu bangke arling ke sar tumhan non kang sama pornang lelo kang kichak nang adu doji bu matha pen pinangan kan adim lo bangke blanket kiron pe kapon kiron apon tami bi kono apon ti pinang regional tu bangke non asana khakya along ti na mela kado gabe risu jang tumhan kachero khagya pa ti mai ti khegre mucho non malam theng pikang ho tum ke bat pika jok parnsi het jong bokulia long ke do northern range phanglok pet forest asai khi acf horina tronghang japon lane si haningang sama por malam as09c4391 amotor theng pi pen kaching nang মই এটা ইনফৰমেশ্যন পালোঁ ফ্ৰম এ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ দ্য চাৰ্টেন এই স্মাগলাৰ্ছ মানে কাঠ লোড কৰি গাড়ীটো আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ পিছত ষ্টাফসকলক মই অলৰেডি গম পালোঁ যে পিছত যে তেওঁলোকে অলৰেডি বকলীয়া বজাৰ পাৰ হৈ দলং পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইমিডিয়েট মই তেওঁলোকক চেচিং কৰিলোঁ পিছে গ'লোঁ গৈ পোৱা তেওঁলোকে কোনোবা ইনফৰমেশ্যন পালে নেকি পোৱা পইচাতে তেওঁলোকে এই ৰজাপথাৰ তেৰাং গাঁৱৰ পৰা এটা এপ্ৰ'চ আছে ইৰিগেশ্যনলৈকে সেইটো আপ টু চিতনমানলৈকে যাব পাৰে আৰু সেই ৰাস্তাটোত সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছতে কিছু দূৰত আমি বস্তুটো হেডলাইট দেখিলোঁ যে গাড়ী এখন গৈ আছে পিছা কৰিলোঁ তাৰপিছতে তেওঁলোকে গাড়ী ৰাখিবৰ কাৰণে মই ক'লোঁ ৰখা নাই তেওঁলোকে তাৰ যেতিয়া মই ক'লোঁ গুলি কৰি দিম গাড়ী ৰাখি দে তেতিয়া আল্টিমেটলি তেওঁলোকে গাড়ীটো ৰাখিলে তেওঁ অভাৰটেক কৰিলোঁ অভাৰটেক কৰাৰ পিছতে গাড়ীখন আমি এক্সামিন কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত 63 পিচ ফান্তা পালোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ ৰিলেটেড 4জন পাইছোঁ টোটেল তাৰপিছত এতিয়া আমি গাড়ীখনৰ সৈতে গোটেইখিনি লৈ আনিলোঁ আনাৰ পিছতে আমি এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম ক'ৰ পৰা কি হৈছে ঘটনাটো আৰু আল্টিমেটলি এইটো চিজ কৰি আৰু কাইলৈ জুডিচিয়েল কাষ্টডি পঠোৱাৰ মই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম নট লেছ দেন 50,000 সেইটো প্লেচ অফ ডিটেকশ্যনটো এইটো ৰজাপথাৰ তেৰাংগাঁও হেৰি আপোনাৰ চুইচ গেট আছে দুটা চুইচ গেট আছে ডাবল চুইচ গেট সেইটো তাত ধৰিছোঁ